Nale urateun raproh undangan di anu agam lipah dibuka yanu kataja hale tariwang hancu hanaban anu hati di pomang kepelangguna pelamin mekasam gata-gata ja lintu baru makepu mapungui tumpadu laga mekilat gata-gata jalan hale tak bisa kepu mapungui anu rumah mekilat gata-gata jalan selama-lama bukan sayang mengisi jalan kaya hanabo si panjang masa tengah magasih putih gle tengah ya sata dino kagadoh anu lamsik pet mata tengah magasih putih gle tengah ya sata dino kagadoh lintu baroma tinggai kebaje di dalam lipat sungkit mekilat ke tanda mata tinggai ke podo lintu baru babintih melat jampang teringat anu mak pandang gata tinggai non foto lintu baru mbak bintih malat inan ke tempat anu mak kalon gata datengah laju bungang kiri beli dalam lintu baroma pemangon ayah anu kata bahati ada api dan lintu baroma pemangon ayah anu kata bahati walau pih dan lintu baroma sedih bukan wate mabayang anu agam dijeh mata mapaki madu krianu paki mapaban kakendak Tuhan anu musibah tika kendak Allah anu ba'anu agam hantoh mapandang anu gata ka iya imata maro lam hati sedih
bang bak pelaminan bungong panjang hokeh pomanyo anu jak setat kata podo mak pandang anu bungong panjang hokeh pomanyo jak setat kata Mekru semangat pembungong giri kagrat tegedi musibah teka dua urat kemekan duri kaji balai linto baroma mak pengui rumah lagahan sakri sekadar apai kalau mak minta bandung undangan kalau mak bagi kebungong giri kena kerja cinkalah matam anu kajahan kebi dan kapaduli linto baroma tengah mak duduk berita jibi kadi balai linto ubit mah kedua orang kehendak Rabbi gada dalam berita hana kajuta tengah bungong giri pemangon abi sayang lagoina kajut pededa genaseh umi rame sekali urang mendoa ade nazir bele dalam ayangan umi gepreh-preh